Ngiyachazile uthisha ukuthi awukho ukuthi uzwakale kahle. Ngicela ngingiphe indlela nje ngokuzokwenza ngizoqala inkondlo le ngizovula ngayo ehambiselana ne-motivation kahle kahle inkondlo ehamba ne-motivation kanye ne-motivation ehamba nenkondlo. Ithi into lenkondlo eyokugcina ngizoyihaya noma sengilele emalibeni emathuneni sengithole nomhlabathi esifubeni nize nithule mina ningangikhaleli ematendeni nasesililweni phela iqiniso ngilikhulume kakhulu edlangalaleni icaceleke khona bekuvalile endlebeni kanti nenkungu ibigcwele emehlweni ngelikamoya ngibabone bonke bekhala bembethe ingubo yosiza emhlabeni kanti nami ngembethe umhlabathi emagodini ngathi usokubona nalaba bebeshaya indiva indaba yami ngisadlanhlamvana phansi komthunzi welanga lezongivalelisa endlini yami yokugcina kodwa ngingakaze ngibezwe nangelilodwa ilanga bengidlulisa ngathi usokuthi kambe mina sengikhulume kakhulu iqiniso bengiliqukethe emqondweni kwaze kwaqela amaqeda umdalo ngiqoqela duze naye wathi baleka mntanami nazi isifungo nesiqalekiso sikulandela wathi khumbula mntanami wena ukhulume kakhulu iqiniso emhlabeni wokungathi obunyama ngitsheleke bebezokuthanda kanjani usabatshela ezikabhoqo ngoba ifike ezakhela kabuhlungu ezonweni maqeda kwavuka inzondo esizweni lokho kubona obangela ukuthi bekuphosele ngamaganyana mawukhuza ubona konakala ngoba noma kubonakala ukuthi kuyonakala iqiniso laba balibalekela bahamba besiqhenya besiqhayisa bethi bakhomba phakathi kombuso nenkululeko wendle emnyama ke nivukeni aniboni ngathi simpini kambe nokhushulwa kwezisu sekwaba semthethweni mawungayifuni nje kulungileyo ngayilahlela emgqonyeni hayi mina ngiyamsola nalo uhulumeni entandweni unesandla kwandisa amandla ukuthi mawungenamandla omondla umntwana kulungileyo ungambulala zingatholi nethuba lokuphila aphile ngelikamoya mina ngiyaqonda beningaqondi xa nibabulala inyama yakhe umphefumulo uyaphila iwona-ke lona ukuvalela indlela yakho nama uzama ukuphumelela uzosola umakhelwane uthi yena okuthakathayo usukele ehlalele emzini wakhe ngoba nina nithi manisuka nikhomba abantu besilisa nithi bona abanecala mase befuna ukunibulala abanye banyana ithumbo kana bejikeleza ukuthi uxabene upende mawungathatha ubheke abanye babhizi nemithodlisa amadoda kanti thina besazi ukuthi uthando alakhe wangamuthi luyimvelo manungakafiki kona kulungileke hlala ulinde musuku uliphola lento iyafana noma eligora isicini itheni yakhe izogcina ifikile eyabesilisa isanda ukuhlaba kabuhlungu ngoba abanye bethu majida bahlele emakhaya nje abaphumeleli kungenxa yezisu zamathunzi amnyama ezachitheka bona bengazi ilento yokuhamba ngomshungu sidudane nganto yodwa sesitshela ukuthi sihlakaniphile bafethu kusoka sibishiye emumva vele basendulo mawusanengqondo yokuthi mina ngiyashaya ngiyadlula vele ne-HIV izoshawe nidlule qeda ishaye umuntu ngathi sengikhulume kwephela nansi nendoda usisondela ngathi sengikhulume kwephela nansi nendoda usisondela ngcono ngikhuluma lokugcina nimbone ephumelele kangaka nje lo yababe imisebenzi ayenza njalo ngokumnyama nomlele usele nenkosikazi nabantwana ababili enganoma wakhe nobaba wakhetha ukuthwala ngabo ukuze ezothola ingcebo yasemhlabeni omunye uhlele esikhundleni sokuba umfundisi ebandleni uhola abantu esontweni ubashumayeza mihla namalanga ngendlela yokuphila emhlabeni kodwa ukuze kuhlalene esikhundleni kwaba khona okwakufanele afulathele emhlabeni kanti noma ungahlala esikhundleni ngeke ukuthole ukunethezela wena uhleli phezu kwegazi limanzi idici buhle kwengane ezichamele ephempasini azathi ukhuluma kahle kakhulu la kukamhlaba umnandi emzweni kuyathokozisa futhi emoyeni kanti okunye kusukela emqondweni kuyenhlezweni baqede phenduka ingoni luka futhi emlonyeni uthi omunye mina ningisola ngokudlwengula kanjani ngoba iyona lengane ebigqoke iziketi esifishane baqede ihambe phambi kwami nikhumbule phela mina umuntu wesilisa ngemizini yami wathi omunye kahle ubhuti musukhuluma iphupho lona ilungelo lokufuna uzibethele emntwaneni omncane ukuthathayo kambe uyibuka kanjani nje epopho yegazi ehlanganile njengosana ikhali iquma ibalisa wathi omunye ngibabonile bebehlekisa ngokuthengisa kwami umzimba ngoba bengalazi usizo lwami wathi omunye musukhuluma iphutha sisi ulanda zonke iziqalekiso zilapha amahlobo akho kodwa inhloso yakho iqedwe usisi into enihluphayo nini ukuthi nilala nezihlobo zenu ngiphindelela ngoba nibuzana ngisha amagama uma nifike ekamereni nihlala phezu komsebenzi umhlabathi esifubeni nize nithule mina ningangikhaleli ematendeni nasesililweni ngoba neqiniso ngilikhulume kakhulu edlangalaleni kucaceleke khona bekuvalile endlebeni kanti nenkungu ibigcwele emehlweni ngoba nizolina nisuka nithi ayisuka nalembongi yakuthanda ukukhuluma exithi imbongi